নমস্কাৰ মই হলো শাশ্বতী ফুকন আৰু মই হলো সাইকোলজিষ্ট আজি আমি কথা পাতিম ইমোশনাল ম্যানেজমেন্টেৰ ওপৰত সো ইমোশনাল ম্যানেজমেন্ট কি হয় ইমোশনাল ম্যানেজমেন্ট কোৱা আগতে মই কম যে ইমোশন কি হয় ইমোশন ইজ সামথিং দ্যাট কামস ফ্ৰম উইদিন which we do not have control আমি control কৰিব নোৱাৰো এই ইমোশনটো আহি যায় এটা ইমোশনালি ক'বলৈ হলে আমাৰ like you know that it's a very complex actually complex reaction to any kind of situation যেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা situation face কৰো it we don't even know we can't even control so it just happens so and this can lead to physiological thing also problems also okay like and also behavior it can be seen in your behavior and also on your facial expressions also there are 6 different major type of emotions so when these emotions are mixed up like you know ketiaba amar fear or disgust to ekelage hobo pare aru ami etu ko irritation so those are called mixed emotions eta emotional management etia hol ami প্ৰায় যদি মনত আছে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে সৰু আছিলে আমি যেতিয়া কান্দো তেতিয়া মানুহবোৰে কয় যে নাকান্দিবা কান্দিব নাপাই নহয় সেইটো ইমোশনাল মেনেজমেন্ট নে ইমোশনাল কন্ট্ৰোল উই সে কন্ট্ৰোল মেনেজমেন্ট নহয় আৰু সেইটো ডিফাৰেন্স হয় ইমোশনাল মেনেজমেন্ট কন্ট্ৰোল আমি বহু বছৰ আমি কন্ট্ৰোল কৰি আহিছো আৰু কন্ট্ৰোল কৰিলে মানে দবাই থলে ইট মাইট নট help you in future aru bahut problem dibo pare kinu management is something which will help you to understand the problem keneke react koribo lage that you will learn in the management emotion management where you apuni eta platform pabo where you will express your emotions ami yate emotional management jodu skill hoy keneke ami develop koribo paro karon এটা কথা হচ্ছে আমি এৰাতিত আমি এটো ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰো it is a practice it cannot happen overnight আৰু skill আপোনাৰ যেতিয়া মানে whenever you go through any kind of a situation where you are hurt আপোনাৰ খং উঠিছে যেতিয়া আপুনি হঠাৎ এই সিচুৱেচনটো ফেস কৰে যে কি কৰিব আমি পটকে ৰিএক্ট কৰি দিও আৰু ৰিএক্ট যেতিয়া ইমোশন নহয় যেতিয়া ইমোশন আমাৰ when we go to the face our brain they release the emotions that we cannot even control. So before it comes through our mouth or through our action, what I would suggest is like, you know, you avoid that situation. Just get out of that whole situation. Go to some places, think about it, evaluate and see, did I go anywhere wrong? More kiba bhul hoise ne he manujonar kiba bhul hoise jodi he manujonar bhul hoise ta ma keneke react korim ar ekini bostu jodi apnar jodi bhaba shakti na thake titya what I would say is drink water that will help you to calm down your nerves and then when you feel little cool and calm then you go and face the person and tell jesi to apuni jumkini kotha kole jekhar kotha kole it really hurt me mo bahute beya lagise so he homoy jodi pisot gobe apni koy dia manujono bhaba shakti man thakibo immediately react korile what will happen is like মানে হে মানুহজনক কিবা কৈ দিব আপুনিও কিবা কৈ দিব আপোনাৰ হাততে কন্ট্ৰোল নাথাকিব so that this is what we say that do not react to anything fast but think slowly and like you know understand the whole situation আৰু এটো এৰাতিত নাহে আকৌ এবাৰ কৈছো it takes time so please understand that বহুত মানুহে ৰখি থাকে যে মই এতিয়া না যাও কাউন্সিলৰছ বা সাইকোলজিষ্টৰ ওচৰত না যাও পিছত গলেও হ'ব পিছত যেতিয়া মানে টাইম আহিব দেখা যাব কিন্তু মই কওঁ যেতিয়া আপুনি দেখিছে যে ইমোশন আপোনালোকে সম্ভালিব পৰা নাই আপোনাকে মানে মেনেজ কৰিব পৰা নাই মানে আপোনাৰ সাপোর্ট সিস্টেম নাই I would say that you please go to somebody who can help you june apnak judge nokore june apnak immediately advice so jump nokore but listen to you carefully and give you the platform to express koribole diye jay so you have to go to a person who you feel comfortable আৰু ৰখি না থাকিব যে একদম পুৰা লাষ্টৰ সময় লগে মানে যে মানে I go later এটা জাস্ট এক্সাম্পল এটা দিও মই যে আপুনি ৰুম এটা যদি কাপোৰ যদি পাইল কৰি ৰাখে দম কৰি ৰাখে তে কি হ'ব এই কাপোৰটো হঠাতে এদিন কি হ'ব এই গুটেই হেৰিটো কাপোৰৰ দমটো পৰি যাব ঠিক একেদৰে if we keep piling our emotions inside us and do not express তেতিয়া it will fall and who will fall as
আমি পঢ়িম. So যেতিয়া you feel that, oh, you're not able to manage this emotion, it's better you go and take some professional help.